Half a day, todos hamzo estigi imina tres na episode MANsplaining Lao Chamoru na Klasi Nai. Ja hungan esti na dos tizania esti lo by who explicati hamzo half a esti MANsplaining. Hungan. Tres na biyahe. Esta mutungo hafa MANsplaining. Mas malak ganayon fatinos an intro ha. Na sino an pegogi. Oh yeah, okay. All right. Here, by usogui mas sadik esti na biyahe. Wait, Zen, parasti malagzo na big kiss subtitle. Oh, okay. Yeah. Nala akang siyempre tinahong ianagang mo esti na Esti safagwa subtitles. Alright, okay, malagay. Lo hungan gi esti na class and content esti na episodes hungan tanadanya igwenaidza para un nerdy na cosas zan igwenaidza put finot Chamorro gi unu na episode hawini zan manatagwe ham hadzi humo hosting para iprimet na episode. Wait, waha lalu. Oh, get you. Wait, half a minute tempo. Waha lalu. Oh my god. Para i-premiere na episode si Sumåhi humo. Permit na. Hugan una padalagsak na po. Para i-premiere na episode si Sumåhi humost. Zaha kubri i-dikiki na gahu kabadzita. Para i-segundo na episode si Akli'e humost. Death Stranding. Gininas Hideo Conan O'Brien Kojima. Hungan. Tapos guaho pago i-host. Guaho i-sisigon para esti na manok hungan zan para terdiskuti Fanunaiyan Dune lo I lepluha hungan ti para terdiskuti I movie siha zan otro siya lo hungan after nesti si Timothy Shamalama Ding Dong ahi lo para terdiskuti I leplu hungan sagof zahu I leplu Dune hungan guaha mega kopiaho lo halang na mas yes tons of copy ali bespo leblo Dune wini ila kunay no ti para diskuti na mas yes ti hungan manually sat onra para jota dojo nai sa ila ko ti para diskuti I movie lo hadzi ga chong tagwini si Timothy Shalamala Ding Dong zen estina leblo para David Lynch na movie Dune zen esti leblon kumulot pa Dune lo para esti mauusa Frank Herbert. Hungan Frank Herbert na leblon Dune. Hungan. So kalang maulik esti para zui I purist na klasen gwehan Dune hungan. Lo hungan. Gof zahu Fanunaiyan. Hungan. Para guaho para hita nai para tauusa esti Fanunaiyan. Unay san Fanunaiyan hungan ilugat bula unay. Hafa muna zahu esti. Tihu tungo. Zamu sa T Zanya si Frank Herbert totally fam allowance. What? Oh. Gifino Ingles hafa now might be na sinalet mo tselo. Wait, haji mas zamu na persona Dune. Hey, wait, that got to introduce him. Tihu introduce si Fanunaiyan trabiha. Hungan, wait. So, besingani hamzu didi put esti Fanunaiyan finit. Oh, what? Yep. Esti nino maigo hamzu no ikwentoso. Ay, ade. Okay. Hafa muna zahu esti. Well, ang ganun tai ilap huhungok. Eno I magap mo ang hungok kao. Okay, guaha mega na rason. Ang gantiun tungo na istorya, kalang epic esti na istorya. Esti masusesedi mo na natsago mo na nagichampu. Hungan. Zan todo esti I universe mau. Hauusa esti I spice. Sen especial esti na spice. Zan todza spice gwini. Dispensa zo lo telu hunai how esti ulu siha hungan hungan zan masusesedi esti spice ki unu na lugar gi todo I planeta siha Arrakis
croissant. Gifino francês, croissant. Gidza Arrakis. I otruna anya Dune. Ungan. Zan Dune kalang pura unay. Gua didi na nyebas lokwi. Megay paksu lokwi kalang tai asina planeta, tai asina lugar. Zan gua hadong kulululu na ulu. Gifino English sandworms. So pas huna iot selo esti na ulu siya. Zan gua esti sen especial na cosas qui spice. Za sinyon usa esti para un extendi I haanimo I lenatlatmo I idatmo. Sinyo un usa esti cosa ki sinyo un baba I hinasum. Yeah, okay. Drugas dinansi. Oh wow. Matsotso para I polisiambi drugas. Honggan. No, dinansi kalingon drugas. Za importante esti loquesa guaha tautau esti piloton I guild airliners or space liners mausa esti spice cosa ki sinya ma dobla space fold space again sensogo I otro planeta za potenaka 100 años para un hano guatu un dobla I space Zapos makto how inseguidas. Huh? Yeah, guan lalo too. Matutati lalo. Siyempre esti get any Harkonnen zombie. Mahuhungo ki kumbits of Harkonnens. I don't get any booby. Harkonnens. I don't get any booby. Taza wala Sumåhi tayo na Harkonnens. Yeah, I don't get any booby. Alright, pues. Okay, so husangangan ni Hamzun ay pwede esti I universe, I world building para esti. Pues importante na masaya hadzi na mumagagasi esti spice adzu imas gai podet imas metgut imas riku na tautaw. Guaha un emperador para imperium, okay? Lo guaha guma siha taiguihi matua na klasen guma houses, royal houses. Za I primet na leblu guaha dos gof importante na guma siha Atreides and Harkonnen. Za para si Frank Herbert na ititigi para esti ma representa kalang gof ano kang ganun taytay I west zan I east I Estados Unidos Inglaterra I west Europa zan adzu I Atreides sa I simbolo niha At then esti si Timothy Shallots Gwini I Aguila Happy Aguila si Donald Trump Zanya I Aguila lo I Aguila ti Zanya si Donald Trump no I Aguila adzu I Estados Unidos lo I Harkonnens adzu diput si kalang Russia Free symbol well differentes lo kalang I see Jabba the Hutt. No, and I was embarrassed. Wait, who hasu? So who hasu I wagon video, who hasu I movie? Pari historia kaling I osu. Yeah, un osu. Lo ti adzu pari Harkonnen. Oh. Ti sinyo who hasu dispensa ti sinyo hasu. Untus na biyahe, Ti sinyo who hasu. Gi esti na historia hagas esti na dos guma kalang umatsatli'i zan guaha esti emokhaga umatsatli'i za kalang todo champu I Harkonnens especial na kololonya esti siha man espipia taimanunay na sinya matsuli emok kontra I enemigo niha lo tumunok papa I puti unay esti I Harkonnens sa esta malingo I podet put Arrakis. Estaba siha I matgas esti na lugar, lo malingo I tansa, después esta tinagwinu I Atreides. Okay. Después para historia Dune, I Atreides, si Leto Atreides, Leto the Just, kalang guidza representa esti kalang tragic na hero. Sa kalang maulek I corazonia, man inspired todo I tautaunya I sindalunya put nu guidza lo ti sinyo lumat lagi esti no mundo hatungo na guaha ukudu
Contra familianya, gidza Arrakis, lo hatungo nai na debidi ha accepta esti na ofrecimiento nai na I Atreides, siha para minaneha siha para minagasi Arrakis and production spice. Maulik na Sansa, gi hinasonya leto sina hoka todo esti na guenaha, todo esti na salapi buenti sina manyoda allies. Za angin sina hana met good nai gimatnya in zonya house, buenti sina ha contra emperador, Harkonnens and todo enemigo. Lo tiha considera nai na itzinat li'i emperador, tiha considera itzinat li'i Harkonnen, zapas kaleng. Maktu gi Arrakis esta maspring nai ikadu za mabetray matraiduti gimatnya. Lo esti una rason nai na itautaw zaniha Fanunaiyan. Sa Atreides gwa tres na hero man matapnya na tautaw maseset bi si Leto nai maseset bi gima Atreides. Uno si Duncan Idaho, Guidza un Mages Guerrero put Sakla. Otro si Gurney Halleck, Mages put Guerra Loqui Lo Dandero. Hunggan. Masangan nai na sinaha ikakaw mientras kumakanta za tiparu destunado gi kumantanya nai ha ikakaw. Za ni ultimo si Thurfer Hawat, Guidza mentat. Za gi esti na mundo gi hagagas na champutate guaha un donkolo na gera makina siha contra itauta. Hunggan. So pues madecidi guihi na champunay esti na lai tisinya mamatinas hao makina ni kumokopia hinasun itauta. Pues tadza manhahasun na makina. No thinking machines. Pues guaha escuela siha zan todo esti na business siha esti corporations, esti na guma familia siha, mauus esti na klasen tautaw mentats. Si Thurfer Hawat, Guidza mentat, zan magas mampipinu, Master of Assassins, para familia na Atreides. So pues mentat adzu kumekilek niya na sinya hataytay todo esti no numero siya, sinya hakalkula, sinyon, taigwihich, like, ibidanya chat GPT pago. Sinyon, like, sangani zu chansa nai na paru faktu esti nai na gera gi za Arrakis or hafa Harkonnens maplaneneha. Za pues po assessa todo esti nai batbarias na matsotso gi za Gedi Prime. Za pues po opi. Za hina sonya tintanosnya kalangun komputa. Hunggan za matrain taigwihi. So pues mega na tauta zaniha Atreides na banda, Atreides na familia sa guaha like esti na tautaw Donkolunya gifino Ingles Donkolunya kino lenatla. Yeah, zawa zusia lokwe. Wait, hamsun dos in taitai. Yeah, Dynasty. Taitai. Lotian hasu esti si ha. What? No. Tita has Who Two has to see Hawat. Lo has to see Gurney and see Duncan Idaho. has to see Duncan Idaho? Un hasu si Duncan Idaho Yeah. hunggan. And McClone Gui. Enoki otro lablusia hunggan. No, anai hu taitai hu hasu ha na itata imas za una persona lo like matai queen Si Duncan. No, itata. Oh, itata hunggan. Eno un diferencia hinggan una compara na Atreides and Harkonnens. Sa atan, Harkonnens put fuerza, poder, violence. Okay, no para na. Yeah, oh, wait, nanga here. No, sige ha baba za pa sa pega papa. Yeah, hunggan Like here. wala sunedo. Sa esti Arrakis na gof prisisu hanam guihi. Malago to na bay na Can in Fiji? Yeah, hunggan gof especial na. Hunggan. Esta ko gimen hu kanam. Tispen answered esti na segment. Lo, sa lo esti para hogo. Evian. This is mostly. Hunggan. Everyone. Zen esti random na Red Bull Vietnam para guaho. Nope.
Hungan, Tadza let's esti na episode. Tima sedi esti. Hungan, Tima sedi. Tadza mas letse. Hungan sedi. Kalang malingo ifatsamos tigumigim na let's say. No, la ata ni diferencia i Harkonnens and Atreides. So, si Lito. Hafa esti. Vowel harmony. Si Lito. Back for the season. Minutes of Mamura was who to lie like it. I remember Sashagan in that. Song in Letu ha. Si Leto. Hanggang si Letu. Si Lito. Si Lito's and Stitch. Alright. Wait, Hungan. Todo esti na tautaw matatitizigwe. Kalang mamfiet. Isindalun. Para si Frank Herbert. Besang ano yung didi put widzanay. Ha estudia megay. Gi itiniget niya na para esti na leblu Fanunaiyan. Za hausa megay. Hausa historia. Hausa religion. Hausa filosofia. Todo esti siya. Sa sinyon li esti. Ay ganon gufatan. Sa esto singani hamzu. Esti i Atreides ha representa Estados Unidos, i Europe, i West, i Harkonnen esti kalengi i Soviet Union, communism. So sinyon li inay nagwaha kaleng Cold War, the dynamic gi esti na dos. Lo hafa i spice ha representa. Anya? Yeah, hungan gasolina, lanya, hungan denansyo. Za i gwaha fremen. Estina manyasaga man mesngon, man gofsugat, hungan man matakngan na tauto. Esti, hadzi esti siha. Za anganon hasu i historia nai, nagwaha un tautau si Paul Atreides, matu ginin otru banda, ginin Sanhedrin esti tautau logo. Za humalam gi esti gurupun tautau i fremen, i man natibu na tautau. Za ha epok siha, ha kumbida siha nihita fan kontra, nihita fan mumu lenadzan. Hungan nihita ganzi tati esti itano mizu. Kalang sinyo en li ilokwe na esti i fremen ma representa Arab nationalism. Za sinyon atan lokwe na si Paul Bunty ha representa lokwe pad inspired i personanya nu si Lawrence of Arabia. Hungan Bunty tata tining o mizu padazulo. Hungan azu World War I. Hungan. So gwaha pati na World War I lo gwaha lokwe ginin i 1950s zan i Arab nationalism gwihina champo sa i otrunay na nasyon maaatan i Middle East gwaha bula lanya, bula gasolina, za makekisaki todo esti siha. Lo i man natibu na tautagwihi makekiprotehi esti. And so, yeah, interesante tayo ano na sinyo li iazulo. Gwaha environmental aspects lokpi, no? Hanggan. Kalang esti na episode gwahu haku mepuntus. Lo. Wow, T.E. Sauhu, T.E. Sauhu, Tadza, Cuentos Mizu. Monkey slides. What? Tadza? Hafesti. Tu necessita PowerPoint and guaha powerful points kihin asomo? Ena un profesot na ositan, za un tata na ositan lokwe. Manganazo gi dos banda. Hungan man ganadzo. Like how facinho faz se sige comentos how. Documentos so. Yeah. Es to type that. Yeah. Ayate. Okay, Nene, Cosino and Singani or Ham Moss put Arab nationalism. I'm doing lost right now. Yeah, okay. No, Wait, ¿cuántos puri se? Huh? Yeah, he se. So este sinyon song in Christ knife but Chris knife to siguro so. Christ knife. Huh? Christ knife. Logo mo sa song in knife. Chris knife lokwe. Tio tongo sa matugi papa ki un laplo ti.
Weißen Sie Frank Herbert? Mata esta. Yeah. Weißen Sie Okay, be faisini lahinya. Monkey Ouija board. Monkey Luigi board. I utruna biay na be hono para Comic Con pa Dune Con. Be faisini lahinya. Yeah. Hey, wait, how's his name? Brian. Brian. Hey, bro, Bri. Oh. Taimano un pronuncia Okay. esti. Tutuhon. Oh, yeah, hu usa esti pari PB&J kada ogan. No. Ay. Hungan. Pues esti diputsi kalanginin I nifenya I dankulu na lululu adzuna. Taimano Senor Punun. Hmm? Sinya mamunu. Lo maput. Hungan lo sagrado I ilu pari mem fremen. Hafo and movie needs acta sa golf quotable. A Few Good Men. Few The Good B-movie. Men, The B-movie, Mean Girls, Lokwino. Yeah, Mean Hungan, Zahu Fanunaiyan sa golf quotable. Hungan. Which one like Uno had a quote? O Paraguay, who to make What a deal in sasingen unu na dune quote. Hungan who has who todu est. Huffa. Ay, Taza. Taza. Oh. It's also Taza in na golf yun quotable. Oh, Taza. Paraguay, Hungan. So, imas Megay na tauto matungu esti. Zagwa tauto ti matungu na ginin Dune esti. Lo the Bene Gesserit litany put. Gifinu Wait, Ingles. John Quantos what he said, sir. Oh, dispensa zo. Yeah, no, Hungan. He seems and he said, sir. Hey! Go on scene! Yeah. Lo hafa be sangan. Oh. Okay, wait. Zahu, okay, imas zahu na pati put esti. I primet na biyahe na na hutaytay Fanunaiyan. Kalang ti megatining o put koturan Chamorro. Killing 5 años now. Oh, like 9 años. Oh, tried to Dune and I knew way beyond yourself? Yeah. So hafa. Yes. What was mine? Rahu antes, hungan. Okay, I primet na biyahe na hutaytay Fanunaiyan ti megatining o put koturan Chamorro. Lo kalang kada sakan hutaytay tatlo. Pat 22 hutaytay todo lo gaha pati hutaytay tatlo. Za mas gai tiningo put koturan Chamorro. Za atsoka I anciano na Chamorruta tima usa I tetlang sandworms but ulu ulu unai mausa I tetlang I Adding. tetlang ading I tetlang I manyaina niha zakalang sagrado esti sagrado esti pari I manfremen gi ileplu za sagrado adzuna klasin setse pat lanza finatanas totlang I manyaina pari Chamorron antes. Zapues taimano I fremen na comentos put esti siha. Nina hasudzu put I Chamorruta antes. So, por ejemplo, anay mumumu si Paul, zen si James, Hasugui. huh? Like Matek made seguidas. Huh? And then a tauto have Mumu? Yeah, mumumu. Or ti matay No. in seguidas, lo. Hungan, mangana si Paul. Uno na scene. Yeah, mangana si Paul, hungan. Lo, ilagniha may thy knife chip and shatter. Waha sinangan Chamorro taigwihi lokwi. For kumikilak niya na quote. May thy knife chip and shatter kumekilek niya esti kaling adzu kaling un matdishon. Hungan un sungani I enemigumo I contrariamo kaling un matdishon. Hu desisya na ina mapediao. Sa guaha I Espanyol matugi papa kaling sinangan taigwihi Chamorro. Na engin malago haunay na po sangan baba. Hafi sinangin. Oh, unsangan the step is made very well. Za adzo kumekilek niya na undesesya na itautaw popodong gikinahulot niya para unguma.
Zagwa otro tagwi nai put un tasa. Za un desesya nai na itasanya un tautau para u mafak. Tapos, so, i-primet na biyahe nai na hutay tay Fanunaiyan, may thy knife chip and shatter. Huwasa, wow, kalang gof guerrero, esti, finu guerrero, wow. Lo, pago hutay tay si zay like, wow, kalang, wenti wahat Chamorro, nai na sinangan tagwilo kwe, or, hanahasudzo put finu guerrero pari cuentos pari tautauta antes tagwihi lokwe. Pasungan gichampu kalang benabe hinasoko nu Fanunaiyan. Jan kalang interesante sa siyempre si Frank Herbert ti manhahasu put Chamorro. Taza tiningon. Siyempre taza tiningon niya. Sa taza fanyatsu jan Chamorro gidza Oregon gwihi na champu na. Oh. Yeah, Tauta gwa food trucks. Tauta Portland gwinin. Fanan tau Oregon fanan puente hungan. Yeah. Or ano ipinaloko na gwa like dunes gwihi in inspire gwi no adzu. Okay, isinza ni kahita pago, Mr. Zu. Mr. Zu pari interesante na cosas. Esti na interesante. Wait, esti put leblu, ti esti put movie, esti problema. No, hunga lo esti problema. Ti sinyo hu fanui hamzu scenes. No, sangani Zu, hama basu sedi, daddy. Si Paul, ilahin Lady Jessica, si Duke Leto, hungan. Lo, si Lady Jessica, membro guinagi esti na grupo the Bene Gesserit. Okay? Then esti na grupo esta mamam na champu mapleneneha esti na makeke fatinas esti quitsak hadarak. Mentionen. Huh? What? Like na who mentionen. No. Nanga. Lo pura famalawan. Yeah, hungan. Okay. Pura famalawan. Hungan. Kalangi man sumor. Pues mauusa todo haga zani parentes estina tautau zama planeneha zama netsetseton estina familia zanedzo familia zama aatan biological characteristic traits like niha okay nihita na danya estina familia sa poro hujung nai na estina tautau za hinasoniha nai na ipatgun Lady Jessica sa itatanya un Harkonnen Zan loti hatungo. Zan si Leto ipatgun niha siyempre paru kumpli esti profesiha na quitsak hadarak. Paru kumpli esti. Kusino and Pego and spoiler telling you now? Oh, yes. Spoiler paru an leblo manahujungi 1960. Okay. Hungan tiun mensiona todo esti siya lo para Hafa mensiona? No, ilag niya na kalang si Frank Herbert si Frank Herbert tiya comprendi famalawan pat kalang kinzanya famalawan pat maat niya no famalawan. Oh yeah. Maplanene hatono kisantati. Yeah, okay. Whoa, kogwa malago sumangani asagwamo. Like, okay, tigo fa ano kastigi ifinet na leblon Fanunaiyan lo ang ganun atan otro leblo siya mas anok. Lo wahapati esta anok. So hungan hadzi esti Bene Gesserits gwa masasangan space witches. Yeah. Hungan maplaneneha todo esti mafabababa lalahi hungan masasaki Sumidza lahi. Guasin tayo salo na masasaki malilitse iaga hunggan. Oh man, estigi siyempre tidanya. Okay.
pripun utut toru I 30 minutos sa esti. Fanunaiyan un introduction di dalam loop. Bakpo. Alright. Pues. Okay. Esti mundun Fanunaiyan. Famalawan gua kalang esti like secret na kapasidad. So I bene Jesuit nai. Sinya magkwentusi takti gi like genealogy, like sinya matogwi todo esti powers. Wait, hapa'y punto ni esti kutsak katara esta sinya. So esti un lahi sinya hatogwi todo I powers I famalawan. Oh, okay. So kalang un lahi sinya, yeah. Gua megay. Wait, lo safadari lahi way. Hold on. Or what? What? No, because only the... Kutsak cataract. Oh, gan it's So, angin I punto na... No, so angin I punto na guy fuat sa kalagi famalawan. Safatin on palawan na. It's a killing anomaly. So, mas party na mga lahi. mafaisons for the state. Tungo? No, hutungo lo timalago to Wait. Malawan to Wait, tumo. once lang in Faisen Sinya Mas plus Jones huuto. it's a plus Yeah. T1. Interessado no esti. No, sa tima successity esti gi primet na lablo. Ma successity gi otro lablo siya. Sinya Zen otro. tizahu esti. Oh wait, ikahita. Yeah, ikahita. Mangwento si pari kahita. Pues guaha diferentes na pati ma successity. Matotsogwi todo esti kaling experiments put genetics. So pues guana biyahe I patgun ni humuhujungi esti kalang guaha problema si hagi hinaso. Like at Mariao Hungan. Wait, como menciona otro na, like, Hungan. Hungan. Guana biyahe kalang inutet siya. So, ma-menciona un otro tauta un gi lablo un genetic kalang dead end. Oh. Ma-proponi na buenti guidza I kwitsa kadarak pat guidza un penakat gi adzo na carrera lo Lazzi. Okay. Un count Fenring lo Lazzi. Oh. Hungan, buenti un haso lo... Like, taigwi gi movies ya. Esti na Okay. tauta, so... Mumumu guid san si Paul gi Fanachu. Or no, Timumu guid. Loi Sinya. Angen mumumu, sinya. Buenti sinya ha ikak. So gof met good gui. Pues matetes si Paul ko like ko maulika gui, ko malakti gui, matetes I kapasidad nga, ko gahapakdonya. Za gof anop na dispensa de gua kapasidad niya. Matetes lokwi na sinananya hafanangui gui I pakdo ni Bene Gesserit. Hatungo taimano umusa I boss. Yeah. Ungan. Atan, por ejemplo, si Paul Atreides and si Fade Rafa. Adzo kalang dos banda naigi esti. Sinya I dos different, like, sinya I dos differentes pinaka gi esti na carrera pudi kutsa carrera. Gi hinason I Bene Gesserit. Oh, Jenny patgun ni hai mismo Messiah. But hungan lo I traits gof differentes. So si Paul kalang mas, ha tutsuli esti gini Tatanya. Like esti kalang onra, kalang lo mas malati, si Fade mas kalang feral, mas violent. Hungan lo todo esti kalang traits ni importante para esti na carrera. So angan matay uno pasinya mausay otro. So esti na bruhan estrellas maplanene ha todo tiempo put hadzi sinya muna cabales esti. Gi finakpo ilablo si Paul kalang manuli emuk sa ileknya guaha esti na lugar todo I famalawan sinya mausa gi ipakto niha lo kada uno na lahi ti sinya ha usa. Esti munai
i whamalawa en fuerza i lalai ti sinya ma comprendi. Lo i legna si Paul atan gwenau gi san halomo za un tungo hadzi gaigi gwenau uma atan hautati guahu. Wait, what? What? Wait, tio comprende, huh? Yeah, hungan. Huh? Sa guaha estina lugar sa si Paul hadzamak todo i lai podesti siha. Za podesti na rason na ma considera na buenti hungan magay nagwidza i kwitsa karak lo ti mismo la ma considera na buenti sa hagimen i water of life i lenatla i honam lenatla hagimen adzu lo diputsinay na todo i lalahi matsagyadzu man matay za husangani hamzunay na gi esti mundun Frank Herbert guaha like esti fatsun famalawan and i lalahi ti cinema comprendi za ilegnya si Paul, try looking into that place where you dare not look, you'll find me there staring out at you. Hungan adzu hafe ilegnya pues ilegnya si Paul sa guaha guidza i matgas put famalawan Paul. Wait, what? Yeah, hungan. Oh yeah, Zanya si Frank Herbert famalawan hungan. Numero uno na feminist. Hungan, go feminist si Frank Herbert. Hungan. Donkulu na ally si Frank Herbert. Oh yeah, Debbie doing tai tai otru lablo siya. Hungan ha gof polish at zuna premium pudi I allyship hungan. Who agredes esti na opportunidad na. What's the manazin? What's the manazin? Yeah, ha fortru be songan. Tio discuti kahita. Who's un test? Un test. Lo tio song and have a test. Eno na kahita un test. Sa taza mismo gihalami kahita. Yeah. Mm-hmm. Giminagahit. No, giminagahit. Gaigi gwini gi igwet gwarunya. Oh yeah. Hungan. Lo hatsetsek. Hatsetsek ko. Wait, Cosinyo un magasi I pinitimu, I pinadesimu. Cosinyo un magasi I hinasomo. Oh, so Todd's a mismo pinita gihalami kahita. Yeah, Ano Todd's a hinasonya, huh? Hungan sa tio answer. uu sa I nerve gihalami gwet gwarunya. What? Okay. Hungan. Yeah. Wait, hinasoko na guakalang yung needle. Yeah. Sa ma... Yeah. Kalang matatsi. Hungan. Sinya hapunugwi lo ha uu sa adzu lokwi za hanasen pininiti gwi. Nerve induction. Okay. No. So hana fanyenyan tigwi. Yeah. Hungan. So hakumbeben sigwi na guaha like masusesedi. Za has like na guaha piniti taigwihi. Za lo todo esti un test. It's your son quote. Oh yeah, Yeah, sinabazo. Oh yes, sinabazo. Nanga. Okay. So ibeni just written na ko. Oh yeah, then esti I litany. Tibay huma atnyo, mina atnyo, ipipinu, ihinasun tauta. Mina atnyo, idikikina finatay ni pumunut todo. By who fana imina anyahu, za by who sedi haru falofani zu, zan gisan halomhu. Za an mapus, by who atan halom, za by who li'i italanya. Za gi itala ni finaposnya paru tadza for di guahu. Telu, maulek esti paru un tattoo ambi. Ano? Total ano? Well, guatauta manalakadada esti Fear. para fear is the mind killer. Ano ha? Wait, Kogwa? Ito? Dune? Dune na tattoo? No, what did he talk about? No, esti divine comedy. Oh no, Nenny. God. Timo gahit na gueha how? Wow. Oh, dispensa no hungan. Hungan. Siyempre guide niya si Brian Herbert. Hafe I hinason midso pari lablo. Hafe en hahaso ha. Sa entaita I lablo si ha. Who has to na
Go of Tidzania, see Lady Jessica, see Gertie Halleck. Oh. Yeah. Or Tidzania, see Gertie Halleck, see Lady Jessica. Oh, lo un hasu sahafa, no? Så kan jag ha spetsen av Bruno, see... Si Thurford and si Gurney massa spetsa, wait. Lo, si Dr. Yui. Oh, yeah, Weeds at Weeds Sumåhi. Who has to see Chinese and like Taza Bidanya. Yeah. Got Hukun, wait. Oh, yeah. Again. Oh, who has una Itzat Lunya, si Paul, Hapunu, si Baron Hakun. Again. Oh, malefa Zuna Guahat said Lunya. Oh, yeah, si Alia. Yeah, yeah. Oh, sige. Sahu I Mumun Quadrao, Gimu. Oh, yeah. Yeah, shield fight. And I mumumuds and man matampids and shields. Oh, okay. Yeah, again. Tidzahu ginuebo na sa kaling tai setbi shields. Ngin mo agwaw, Quadrao ganini arena. Well, mas kaling interessante sa ginuebo like wa shields lo. Kota ega Dune dos. Tuega. Who ega? Sa tiyan supported zo. Sa Titahu dude! Haga sila kunihita ega lo siga mazute giwan banda pago who comprendi pinite ni manamko. Amono, maila. Veta zoku esti tai veta zoku antes. Psh. Tibalago jo. The cat's in the cradle. The guy gissing girly hello kids are rackers. Okay, wait, what's Hazimas? Zamu na Petsona. Oh, mapuda now. Zamu I Petsona siya? What? Maput. Itodo. Maput. Go for maput. Sa Paraguahu, Zahui Bedanya si Frank Herbert. Sa I Harkonnen Zazu, siya na put power. Yeah, it's not mentioned. No, lo tihu na fanadza ni hinasoko. Sa like siga mag ap esti dogan. Si Frank Herbert na ha gi I tres na guma familia na I Carino, I Harkonnens and I Atreides. Wait, how's this your Carinos? Adzu I Emperador. Oh. So pues esti kalang tres na diferentes na manera na guaha like gubernamento, no? Esti monarchy giun banda. Esti I otro na kalang put hinexi, hinenyo. Then I otro kalang ti mismo put democracia sa I Atreides un monarchy Yeah. lo kalang itautaw man in-inspired magwaizay, you know? Kalang si Leto hamiresi I sinapote. I otro dos ti kalang ti meresi I podet I diretso lo si Leto, you know, hamiresi sa itautaw man fiat no guidza. Kalang zawa do pas adzu muna govdonkulo muna gaile hendi esti I guerrerun I Atreides. Si Duncan Idaho, Guidza na Maisa, Hapunu 19 na Sardaukar. And I have protete I inescapan si Lady Jessica and si Paul. Mas met gut si mir mit dem Sash. Zawesti crossover no reference tell again and si Gurney Halleck, si Gurney Halleck look quick, you know. Hungan mapedi lo ti pumada gui so pues sumauna gui gi smugglers so pues akun sigi humatmi I Harkonnen so pues sumauna zaka sapoti I Duke I nuevo na Duke si Muad'Dib lo si Thurfer Howard kalinguidza I mas natristi sa kineni nui Harkonnens, you know, it's a pasapunu maisa gui gi I Fanachu. Sa gof diferente sa ganun un taitai I primet na leblu matai si Duncan Idaho zan zahu si Duncan Idaho. Lo ang ganun taitai otro leblu siya manalot lagui like
Kan megay na biyahe. What? Sige McClone, si Duncan Hines, Idaho. My goodness, megay na biyahe. Za esta... Yeah. Hutay tora dyan na lablusya za... Yeah. Ti siguro dyan pari sabot na dyan na lablusya. Lo hu agradeci hamzo na in ekungok dyan at soka hutungo na kaleng babanya esti kinuun bisita gi i-office ng dentista para hamzo. Chico Faba. Well, sige bumaga pa. No, ibisita ni Yeah, that's good for the dentist. Right? Tipo de quantos mo. Alright. Si Deus masi para hamzo todos. Este ifinakpo este na episode MANsplaining. Si Deus masi. Pwede dyan medyo este i-compensasyon mami. Compensasyon ho. Yeah, y quantos. Fanunaiyan. Yeah. Sineni. Hungar Guide ko Ph.D. Hafa kumikilek niya Ph.D? Puro hot doggin. Puro ha dinancy. Alright, adios. Este ki.